Malta qed tintroduċi mudell ġdid ta' skola tal-kirurġija li ser issaħħaħ ir-rabtiet mal-kulleġġi kirurġiċi tar-Renju Unit sabiex kirurgi aspiranti jkollhom esperjenza ta' taħriġ u assessjar diġitali konformi ma' sistemi ta' eċċellenza Brittaniċi. Il-Ministru għas-Saħħa Ġewwa Bela qal li din il-kollaborazzjoni hija mibnija fuq rabta storika li tmur lura 350 sena meta f'Malta nfetħet l-ewwel skola tat-taħriġ fil-kirurġija mill-Gran Mastru Nikola Cottoner. L-ewwel Malti li irċieva liċenzjat mill-Ingilterra, mill-Kulleġġ Ingliżi, kien fl-1834. Illum qegħdin inawguraw il-mudell ġdid tal-iskola tal-kirurġija tagħna lokalment imma b'kollaborazzjoni mal-kulleġġi kollha Ingliżi. Il-modell il-ġdid jinkludi sistema ta' taħriġ u assessjar li tkopri bosta speċjalitajiet fil-kirurġija u li tpoġġi lil Malta fuq l-istess livell ma' pajjiżi ewlenin fil-qasam. Tħabbar li b'investiment ta' €9 fuq 3 snin, il-Gvern se jissussidja mal-50 student u studenta fis-sena sabiex jitħarġu b'mod prattiku fir-Renju Unit. Opportunità li fi kliem il-Ministru Bela mistennija tkompli jissaħħaħ l-esperjenza tat-tobba Maltin. Saħaq illi dan l-investiment jikkonferma l-impenn tal-Gvern favur sistema edukattiva b'saħħitha fil-qasam tas-saħħa u jsostni l-viżjoni li jtejjeb il-kwalità fil-kirurġija illi twassal għal titjib fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Iċ-ċer tal-Kumitat tat-Taħriġ Kirurġiku Esther McClarty spjegat li t-taħriġ ser isir permezz ta' pjattaforma diġitali illi segwi l-progress tat-tobba tul il-proċess kollu ta' speċjalizzazzjoni. We have developed 11 surgical curricula in the United Kingdom, and the Intercollegiate Surgical Curriculum Programme is a web-based model of both recording and guiding that training, recording workplace assessments in partnership with the e-logbook, recording trainees' operative experience and recording their reflections and training record. Dan il-pass qed jitqies bħala wieħed kruċjali sabiex Malta tkompli tinvesti f'kirurgi ta' kwalità filwaqt li tibqa' tibni fuq l-istorja tagħha u tħares b'mod ambizzjuż lejn il-futur.